Oikein hyvää päivää kaikille, pääsiäispäivää. Kristus on ylösnoussut. Очень прекрасного дня вам всем. Иисус воскрес. Ortodoksisessa perinteessä pääsiäistä vietetään ensi viikolla. В ортодоксальной церкви праздник Пасхи празднуют через неделю, на следующий выходной. Mutta pääsiäinen on niin suuri juhla, että sitä voi juhlia kahtenakin sunnuntaina. Пасха – это такой большой праздник, что его можно и даже 2 воскресенья отмечать. Meillä on täällä kunnia saada paljon vieraita ukrainankielisestä ja venäjänkielisestä maailmasta. Я очень рад, что у нас сегодня много гостей, гости из Российской церкви, и также у нас сегодня присутствуют гости из Украины. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita juhlimaan ylösnousemusta kaikki yhdessä. Я приветствую каждого и всех вместе, что мы будем отмечать этот праздник воскресения Иисуса Христа все вместе. Ja tänään me myös yhdessä rukoilemme rauhan puolesta, rauhaa maailmaan, rauhaa Ukrainaan, rauhaa sydämiimme. И сегодня мы все вместе будем молиться за мир во всем мире, за мир на Украине и прежде всего за мир в наших сердцах. Ja tässä messussa on mukana pastori Alexander Valon seurakunnasta. И здесь сегодня присутствует пастор из русскоязычной церкви «Свет мира» Александр. Hän esittää meille musiikkia, laulua ja lukee psalmitekstin ukrainaksi. Он скажет нам слово, он помолится и прочитает псалом на украинском языке. Ja Vlad tulee rukoilemaan yhteisen esirukoukseen venäjäksi. И Владислав помолится за мир на русском языке. Teuvo ja Eeva avustavat ehtoollisella. Тево и Эва будут помогать и участвовать в хлебопреломлении. Toini ja Pirjo ovat keittäneet meille hyvät kahvit. Группа, которая на кухне, они приготовили для нас хороший кофе. Ja löytyy myös teetä. И также есть и чай. Kaikki ovat tervetulleita yhteen. Все добро пожаловать. Будем проводить этот праздник все вместе. Sinikanttori vastaa musiikista ja hänen miehensä Tomi soittaa meille trumpettia. Сини отвечает за музыку на органе и играет ее муж. Томи. Teemu vastaa järjestyksestä. Тео отвечает за организацию, за порядок. Niina toimii tulkkina. Нина переводит. Ja minä olen Harri pappi. И он, Харри, пастор этой церкви. Taivaan Isän siunaus olkoon kaikkien meidän kanssa. И я прошу, чтобы Божье благословение было на каждом из нас. Tässä hetkessä ja tästä eteenpäinkin. В этот момент и с этого момента вперед. Kiitos. Спасибо. Amen.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon kanssanne. Niina, tuutko vähän tulkkaamaan? Puhuta tuohon mikrofoniin, kun sulla on hiljaisempi ääni. No kyllä minä saan huutakin. Ystävät, tänään on kristikunnan suurin päivä. Дорогие друзья, сегодня для христиан очень большой праздник. Kristus on ylösnoussut. Иисус воскрес. Kuoleman valta, Смерть побеждена. pahan valta, Все зло побеждено. synnin valta Все грехи побеждены. on voitettu. Все победил Иисус. Kristus on avannut tien Jumalan luokse. Иисус открыл для нас путь к Отцу. Kristuksen ristin kuolema Смерть Иисуса на кресте ja Kristuksen ylösnousemus и воскресение Иисуса ovat meille ainoa tie Jumalan luokse. для нас это единственный путь к нашему Небесному Отцу. Ja tänään ylösnousemuksen päivänä on hyvä päivä rukoilla rauhaa. И сегодня, в этот день воскресения Иисуса Христа, очень хорошо молиться о мире. Kristuksen kuolema voitti pahan. Иисус своей смертью победил зло. Ja tänään me rukoilemme, että paha voitetaan myös tässä ajassa. И мы сегодня будем молиться, чтобы сейчас, в это время, зло было побеждено. Ihmisten sydämissä, В сердцах людей, sodassa ja kärsimyksessä. на войне и в мучениях. Me voimme luottaa siihen, että saamme jättää koko elämän Jumalan käsiin. У нас есть надежда, и все мы можем оставить в святые руки Божьи. Hän on voittanut kuoleman. Иисус победил смерть. Ja me saamme tunnustaa Jumalalle kaiken sen pahan, mitä olemme tehneet. И все плохое, что мы сделали, мы можем это принести и доверить Иисусу. Ja jokainen voi omassa mielessään tietää, mitä itse on tehnyt. И каждый знает, что плохого он сделал. Mutta me voimme tunnustaa myös yhdessä ja yhteen ääneen. И мы можем эту молитву произнести все вместе. Ja nyt me tunnustamme synnintunnustuksen numero 711 mukaisesti kaiken sen pahan, mitä olemme tehneet. И сейчас в песне 711 мы произнесем эту молитву и попросим прощения за все плохое, что мы сделали. Ja pyydämme Jumalalta anteeksi. И попросим у Бога прощения. Ja voit yhtyä tähän synnintunnustukseen omassa sydämessäsi. И каждый может прочитать эту молитву в своем сердце. Kiitos. Спасибо. Herra, maailmamme on täynnä vääryyttä ja väkivaltaa. Kuulemme siitä joka päivä, mutta emme haluaisi tunnustaa, että olemme itsekin osallisia siihen ja siksi myös syyllisiä. Usein olemme antaneet vääryyden tapahtua, vaikka olisimme voineet estää sen. Usein olemme vaienneet, kun olisi pitänyt puhua.
armahda ja auta meitä. Älä katso pahuuttamme, välinpitämättömyyttämme ja velttouttamme. Katso poikaasi Jeesusta Kristusta, joka on kuolemallaan voittanut pahan vallan ja hankkinut meille anteeksi antos. Ystävät, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kristuksen kirkon palvelijana julistan sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Иисус Христос, Отец Небесный, так возлюбил мир, так возлюбил людей, что отдал Своего Сына Единородного, который пошел на крест и умер за наши грехи. И мы каждый имеем спасение. И через кровь Иисуса Христа я, как священник, освобождаю и даю вам прощение от всех грехов через кровь Иисуса Христа. Aamen.
Rukoilemme. Помолимся. Ylösnoussut Kristus, Воскресший Иисус, sinä toit valon ja elämän maailmaan. Ты принес свет и жизнь в этот мир. Sinä voitit kuoleman. Ты победил смерть. Pääsiäinen säteilee kirkkauttasi. Пасха светится Твоим светом. Kukista synti ja kuolema sydämistämme. Освободи наши сердца от греха. Sytytä meissä pääsiäisen valo. Зажги в наших сердцах этот свет, свет Пасхи. Anna meihin uskon, toivon ja rakkauden sydän. Дай в наши сердца любовь, надежду, терпение. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Тебе вечное прославление. Aamen. Аминь. Ja nyt Alexander tulee lukemaan meille päivän psalmin ukrainaksi ja suomeksi se heijastetaan tuonne seinälle. Сейчас Александр прочитает псалом на украинском языке, и на финском языке будет текст на стене. Голос співу і спасіння в наметах між праведників. Господня правиця виконує чуда. Правиця Господня підноситься. Правиця Господня виконує чуда. Не помру я, але житиму. І буду звіщати про чини Господні. Покарати мене, покарав був Господь. Та смерті мене не завдав. Відчиніте мені брами правди, я ними війду, буду славити Господа. Це брама Господня, праведники в неї входять. Я буду хвалити тебе, бо озвався до мене, і став ти спасінням мені. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Це день, що його сотворив Господь. Радіймо та тішмося в нім.
Nousemme nyt kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumista. Встанемся сейчас слушать Евангелие. Luen ensin suomeksi ja sitten Aleksander venäjäksi. На финском прочитает Хари и на русском прочитает Александр. Ensimmäisenä päivänä sapatin jälkeen naiset jo aamuvarhaisella menivät haudalle ja ottivat hankkimansa tuoksuöljyt mukaan. He havaitsivat, että kivi oli vieritetty haudan suulta. Ja kun he menivät sisälle hautaan, he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat ymmällä tästä, heidän edessään seisoi yhtäkkiä 2 miestä sädehtivän kirkkaissa vaatteissa. Naiset pelästyivät ja painoivat katseensa maahan, mutta miehet sanoivat heille: miksi etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Muistakaa, mitä hän sanoi teille ollessaan vielä Galileassa. Näin täytyy käydä. Ihmisen poika annetaan syntisten ihmisten käsiin ja ristiin naulitaan, mutta 3. päivänä hän nousee kuolleista. Silloin he muistivat, mitä Jeesus oli puhunut. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними 2 мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданы в руки человеков, грешников, и быть распяту, и в 3-й день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. Pasiipa. Niina, tuutko vähän kääntämään? Voitte istuutua. Aleksander, sinulla on ollut kova elämä aikaisemmin. Александр, у вас была тяжелая жизнь когда-то. Mitä sinulle merkitsee se, että Kristus on noussut kuolleista? Что для вас значит, что Иисус воскрес из мертвых? Ну, для меня это огромные чудеса. Minulla on se on suuri ihme, Потому что та жизнь, которой я жил когда-то без Христа, se elämä, mitä minä olen elänyt ilman Jeesusta, это была такая жизнь, которая заставляла меня ожидать смерти. se elämä, mitä minä elin ennen Kristusta, se aina odotin kuolema. Но однажды в 2002 году Vuonna 2002 я пришел в церковь, minä tulin seurakuntaan и за меня молился священник. ja minun puolesta rukoiltiin. И я узнал, что такое оказывается воскресение Иисуса Христа. Minä sain tietää, mitä se tarkoittaa Jeesuksen ylösnousemus. По сегодняшний день для меня это огромное чудо. Tähän päivään saakka se minulle on iso ihme, suuri ihme. Господь простил мне грехи. Jeesus antoi kaikki syntini minun anteeksi. Господь дал мне силу. Jumala antoi minulle voiman. Господь в Слове открыл мне, что Он больше не воспомянет те старые грехи. Minä sain sanasta lukea, että hän ei muista minun syntejä enää.
И сегодня я уже 20 лет следую за Господом. Ja tänä päivänä minä jo 20 vuotta seuraan Jeesusta. И по сегодняшний день я не понимаю, как это произошло. Ja tähän päivän saakka minä järjellä en voi sitä ymmärtää ja en voi selittää. Воскресение Иисуса Христа Jeesuksen ylösnousemus, – это когда мы умираем для греховной жизни se tarkoittaa minulle siitä, että me kuolemme synneille и воскресаем для жизни во Христе Иисусе для праведной жизни. ja nousemme elämään Jeesuksen kanssa, elämä, mitä pyytää Jumala. Ei syntistä elämää Jeesuksen kanssa. И я хочу еще добавить такую мысль, Ja minä haluan vielä yhden sanan sanoa. что умом это понять нельзя. Minä haluan sanoa, että järjellä sitä ei voi ymmärtää. Это только принимается верой, Se pitää ottaa uskon kautta ja pyhän hengen kautta, сердцем нашим. sydämellä. Kiitos. Lupasit esittää meille muutaman laulun. Спасибо за ответ и обещали нам исполнить Haluatko несколько sanoa песен. jotain? Хотите что-то сказать о лаулуста? Niin. О песнях. Хотите что-то сказать? Песни, которые я буду исполнять, это все песни, которые восхваляют Господа. Laulut, mitä minä laulan, ne kaikki ylistävät Herraa. И я хочу сегодня исполнить несколько песен. Ja minä laulan muutaman laulun. Это будет песня на украинском языке. Yksi laulu tulee ukrainan kielellä, Это будет песня на русском языке. laulu tulee venäjän kielellä Это будет песня на финском языке. ja vielä laulu suomen kielellä. Tasausta. Kiitos paljon. Всесильний, нездоланий, хто збагне великого Творця. Ми безсилі, безпорадні, хто зійде явити нам життя. Світу, що сидить у темноті, світло засяяло, Бог з нами, цар всього творіння, прийняв на себе тління, долю всіх людей. Бог з нами зняв небесні шати, щоб зодягнути в славу всіх своїх дітей. Всесильний, нездоланий, хто збагне великого Творця. Ми безсилі, безпорадні, хто зійде явити нам життя. Що сидить у темноті, світло засяяло, Бог з нами, цар всього творіння, прийняв на себе тління, долю всіх людей. Бог з нами зняв небесні шати, щоб зодягнути в славу усіх своїх дітей.
цар всього творіння, прийняв на себе тління, долю всіх людей. Бог з нами, взяв небесні шати, щоб зодягнути в славу всіх своїх дітей. Благодарим Тебя, Господь, благословляем Твоє святе ім'я, всю славу воздаем Тобі. Будь прославлен, будь возвеличен, святий Господь, аллилуйя. Слава Богу висоті, мир людям на землі, радійте, Бог з нами. Слава Богу висоті, мир людям на землі, радійте, Бог з нами. Слава Богу висоті, мир людям на землі, радійте, Бог з нами. Бог з нами, цар всього творіння, прийняв на себе тління, долю всіх людей. Бог з нами, Він зняв небесні шати, щоб зодягнути в славу усіх своїх дітей. Kiitos Herralle, halleluja. Возношу Тебя, Господь, прославляю Тебя в песне. Счастлив я, что Ты мой Бог, Бог любви, Отец Небесный. Пришел на землю с небес, путь показать, свой путь продолжил на крест. Мой грех забрать, а с креста в царство тьмы, а оттуда опять в небеса, чтоб нам сиять. Чтоб нам сиять. Herra suma korotaan, sulle laulun ylistystä. Elämäni tullut on, pelastit mut kuulemasta. Taivasta maan päälle astut, näette mulle tiin, sut ristin puhunauletiin. Velkani maksettiin, ristin punto hautattiin, nousut ylös taivaasiin, Herra suma korotaan. Herra suma korotaan. Taivasta maan päälle astut, näette mulle tiin, sut ristin puhunauletiin. Velkani maksettiin, ristin punto hautattiin, nousut ylös taivaasiin. Herra suma korotaan, Herra suma korotaan, Herra suma korotaan. Kiitos Herralle, halleluja. Бог, Ты здесь,
Ты среди нас, Господь, склоняюсь я перед Тобой. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты среди нас, Господь. Склоняюсь я перед Тобой. Бог, Ты здесь, Ты ходишь среди нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог. Вот кто Ты, наш Бог. Мы поем Тебе, Господь. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог. Вот кто Ты, наш Бог. Бог, Ты здесь, касаешься сердец. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты исцеляешь нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, Ты меняешь нас. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, чтоб судьбы изменить. Тебе хвала, Тебе хвала. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог. Вот кто Ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог. Вот кто Ты, 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 наш Бог. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, Ты рядом. Если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Если трудно идти мне, Ты рядом. И если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. И если трудно идти мне, Ты рядом. И если трудно дышать мне, Ты рядом. Ты каждый миг рядом. Ты каждый миг рядом. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слове, Царь всемогущий, наш Бог. Вот кто Ты, 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 наш Бог. Kiitos, Alexander. Спасибо, Александр. Nyt me tunnustamme yhteisen kristillisen uskomme. Сейчас мы провозгласим веру в Иисуса Христа.
Jokainen voi tunnustaa sen omalla kielellään. Каждый может произнести ее на своем языке родном. Me käytämme apostolista uskon tunnustusta, mutta jokainen voi käyttää mitä haluaa Мы kristillistä. используем отрывок из Деяний, каждый может использовать то, что ему ближе. Ja nousemme nyt tunnustamaan sen yhdessä ja yhteen ääneen. Встанем все вместе и будем провозгласим молитву. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaa, meidän Herraamme, joka sitisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas Tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemiseen ja iankaikkisen elämään. Aamen. Аминь. Присаживайтесь. Ja seuraavaksi me rukoilemme yhdessä rauhan puolesta ja asioiden puolesta. И теперь мы провозгласим молитву за мир. Jos me teemme niin, että haluatko Aleksander aloittaa ukrainaksi ja sitten Vlad venäjäksi ja minä lopetan suomeksi. Александр начнет молитву о мире на украинском языке, Владислав продолжит молитву о мире на русском языке, и Харри продолжит на финском. Ja kaikki voitte sydämessänne yhtyä tähän И rukoukseen. все можете на своем месте в сердце присоединиться к этой молитве. Jumala ymmärtää kaikkia kieliä. Господь понимает все языки. Дорогий Небесний Батько, ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов на цю землю, Ти віддав Сина Свого Єдинородного, щоб всякий віруючий в Нього не погиб, а мав життя вічне. Дорогий Господь, ми сьогодні в цій молитві, ми єднаємося в цій молитві. І ми просимо, нехай Твій мир прийде на землю, нехай Твоя слава, Твоя сила війде в серця багатьох людей, в ім'я Господа нашого і Спасителя. Дорогий Небесний Батько, ми ходатайствуємо сьогодні за всі ці справи, які кояться на цій землі. Ти поставив нас ходатаями на цій землі, і ми ходатайствуємо. Ми благословляємо керівництво, яке сьогодні має, віримо. Ми віримо, Господі, що Ти вкладеш в їх серця, Господі, щоб вони зупинили цю війну. В ім'я Господа нашого і Спасителя. Нехай зупиниться це страшне діло, яке сьогодні проходить. Ми просимо Тебе, дорогий Батько, простри свою благодіючу руку над землею, над тим містом, де сьогодні коїться цей злочин, в ім'я Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ми на Тебе уповаємо, ми Тобі все довіряємо, бо в Твоїх руках все знаходиться. Ми всю славу віддаємо Тобі, ми всю честь віддаємо Тобі, Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу. Амінь. Аллилуйя, Господь, Отец Небесный, я также присоединяюсь к этой молитве, Господь. Мы молимся в молитве единства, Господь, за мир во всем мире, Господь. И также молимся сейчас за эти события в Украине, за эту войну, Господь, чтобы Ты, Господь, своей твердой рукой, Господь, прекратил это беззаконие, Отец Небесный, разрушил эту тьму во имя Иисуса Христа, Господь, чтобы люди, Господь, они покаялись, сложили оружие, Господь, и покинули эту землю во имя Иисуса Христа. Молим также за всех волонтеров, и кто сейчас трудится, Господь, там, соработников Твоих, Господь, Отец Небесный. Молим Тебя, благослови их и накорми всех нуждающихся там, Господь, кто
сейчас в стесненных обстоятельствах, там особо нуждаются в помощи во имя Иисуса Христа. Молим Тебя, пошли туда своих ангелов, Господь. И также пошли туда своих вестников, которые будут вести Твою благую весть во имя Иисуса Христа. На Тебя, Господи, вся надежда, Господь, и у Тебя вся власть и правда в Твоих руках. Молим Тебя, Господь, по великой милости Твоей, прекрати эти события во имя Иисуса Христа. На Тебя, Господь, уповаем, и на Тебя вся надежда. Во имя Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Halleluja. Ennen kuin jatkamme suomeksi, niin onko täällä Tytti Ava Ilonan omaisia perheenjäseniä paikalla? No sitten. Elävä Jumala, Jeesus Kristus, kiitos siitä, että sinä kuulet rukouksemme, sinä olet läsnä ja sinä vaikutat elämässämme. Nyt tuomme eteesi Tytti Ava Ilona Pietikäisen, joka on pyhässä kasteessa otettu seurakunnan yhteyteen ja sinun lapseksesi. Taivaan Isä, siunaa sinä häntä ja hänen läheisiään. Anna hänelle turvallinen koti ja auta häntä kasvamaan uskossa ja luottamaan elämässään aina sinuun. Elävä Jumala, tuomme eteesi kaikki ne, jotka kantavat kuoleman surua. Sinä elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut keskuudestamme pois seuraavat seurakuntamme jäsenet. Anja Esteri Murtoniemi, 82-vuotiaana Vaaralasta. Katariina Louhevaara, 77-vuotiaana Hakunilasta. Ja Päivi Tuija Irmeri Louesalmi Jaatinen, 63-vuotiaana Hakunilasta. Kiitos, että annoit heidät elämäämme. Me uskomme heidät sinun huomaasi. Lohduta ylösnousemuksen toivolla kaikkia heitä, jotka surevat rakkaitaan. Elävä Jumala, tuomme eteesi Ukrainan sodan, rukoilemme rauhan puolesta. Armahda sinä ihmisiä, anna rauhan tulla, anna pääsiäisen ihmeen, ylösnousemuksen ihmeen, rauhan ja toivon ihmeen tulla toteen. Taivaan Isä, kiitos, että me saamme jättää kaikki asiat sinun käsiisi. Jätämme sinulle myös kaikki nämä esirukouspyynnöt, jotka on lähetetty seurakunnalle. Sinä näet nämä monet sairaudet, joiden puolesta pyydetään apua. Taivaan Isä, olet suuri lääkäri, auta. Näet psyykkiset ongelmat, näet mielenterveyden ongelmat, auta niissäkin. Seurusteluongelmat, alkoholiongelmat, kaikki Taivaan Isä on sinun käsissäsi. Auta. Anna tulevaisuutta, anna toivoa, anna sisältöä sinussa elämään. Kiitos, että sinä pidät kaikista huolta ja kuulet jokaisen rukouksen. Ja sinä voit parantaa nyt, etkä huomenna, jos haluat. Tapahtukoon sinun tahtosi. Kiitos ylösnousemuksen ihmeestä, kiitos pääsiäisen ihmeestä. Kiitos, että me saamme jättää itsemme ja toinen toisemme sinun käsiisi, Jeesuksen nimessä. Ja kuultaisiko me nyt se trumpettisoolo, mikä äsken jäi puuttumaan?
Eikö nyt kuullaan trumpettisoolo ylösnousemukselle? Me seuraavan virren jälkeen asetetaan ehtoollinen. После следующей песни будет хлебопреломление. Kaikki kristityt ovat tervetulleita ehtoolliselle. В хлебопреломлении может участвовать каждый, кто считает себя Детем Божьим. Jos ette ymmärrä, niin voitte seurata ja katsoa, mitä tapahtuu. Если не поймете, как идти, то можете посмотреть и потом выходить. Sydän puhuu. Сердце будет вам подсказывать и говорить. Kiitos. Спасибо. Ja me emme edelleenkään voi kerätä uhrilahjaa täällä kirkossa, mutta jos täältä lähtiessänne voitte lahjoittaa uhrinne tuonne kolehtihaaveihin, ja se kerätään tänään Suomen Lähetysseuran työlle naisten hyväksi. Erittäin tärkeä asia, että voitte lahjoittaa tähän tarkoitukseen. Пожертвования на этом собрании не будет собираться. Если кто хочет пожертвовать, там есть в прихожей стоят такие. Увидите, как, не знаю, как назвать. Если кто хочет пожертвовать, можете туда пожертвовать. И это пожертвование пойдет на женскую работу, на работу женщины. Lämmin maan asilta loistaa surun murheella.
Kiittäkäämme Herraa Jumalaamme, taivaallinen Isä, kaiken luoja. Me muistamme kiitollisena, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsille sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein, kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Ja rukoillaan kaikki yhdessä niin kuin Jeesus meitä opetti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Ehtoollisella on tarjolla myös gluteenitonta leipää ja alkoholitonta viiniä. Jos näitä haluatte, niin pyytäkää rohkeasti.
Ystävät, tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä. Tulkaa, kaikki on valmista. Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun edestäsi anna. 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 Jeesuksen Kristuksen ruumis, Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun edestäsi anna. Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun edestäsi anna. Jeesuksen Kristuksen ruumis. Стою и плачу пред тобою. Я знаю, что не заслужил твою любовь, но я искуплен святою кровью. Стою в присутствии твоем. Стою и сердце изливаю. Я знаю, что не заслужил твою любовь, в твоих объятиях я снова таю. Стою в присутствии твоем. Стою и плачу пред тобою. Я знаю, что не заслужил твою любовь, но я искуплен святою кровью. Стою в присутствии твоем. Стою и сердце изливаю. Я знаю, что не заслужил твою любовь, в твоих объятиях я снова таю. Кровь Христа чистым сделала меня. Кровь Христа внутри все изменила. Кровь Христа, того, кто умер за меня. Кровь Христа меня омыла. Кровь Христа чистым сделала меня. Кровь Христа внутри все изменила. Кровь Христа, того, кто умер за меня. Кровь Христа меня омыла. Кровь Христа чистым сделала меня. Кровь Христа внутри все изменила. Кровь Христа, того, кто умер за меня. Кровь Христа меня омыла. Кровь Христа меня омыла.
Христа, чистым сделала меня. Кровь Христа внутри все изменила. Кровь Христа, того, кто умер за меня. Кровь Христа меня омыла. Кровь Христа меня омыла. Кровь Христа меня омыла. Jeesuksen Kristuksen Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen olkoon. Aamen. Jeesuksen Kristuksen sinun Jeesuksen Кровь Христа падает на землю, падает на землю кровь Христа. Кровь Христа падает на землю, падает на землю кровь Христа. Это кровь Христа. Кровь Христа падает на землю, падает на землю, кровь Христа. Кровь Христа падает на землю, падает на землю, кровь Христа. Этой кровью я омыт и освобожден, этой кровью исцелен, и ей же спасен. Твоя кровь всегда со мной, о Спаситель мой. Кровь Христа. Этой кровью я омыт и освобожден, этой кровью исцелен, и ей же спасен. Твоя кровь всегда со мной, о Спаситель мой. Кровь Христа. Этой кровью я омыт и освобожден, этой кровью исцелен, и ей же спасен. Твоя кровь всегда со мной, о Спаситель мой. Кровь Христа.
Ystävät, me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jääkää Herran rauhaan. Kiitämme ja rukoilemme. Herra, meidän Jumalamme, me ylistämme sinua kaikkien kristittyjen kanssa poikasi kuolleesta nousemisesta. Kiitos pääsiäisen ilosta. Kiitos siitä, että annat pyhässä ehtoollisessa meille osallisuuden ikuiseen elämään. Sinun on valta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Nousemme laulamaan ylistysvirren. Jeesus on noussut haudasta,
Ottakaa kaikki vastaan elävän Jumalan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kiitos musiikista kaikille. Спасибо всем за музыкальное прославление. Kiitos avustajille, Спасибо всем, кто помогал, rukoilijoille тем, кто молился. ja kaikille teille, jotka tulitte juhlimaan И спасибо вам всем, кто пришел Kristu- праздновать Kristuksen ylösnousemusta. воскресение Иисуса Христа. Спасибо всем. Ja tuolla on nyt kahvit, teet ja pientä pullaa ja semmoisia, me tiedän, venäläisiä pikkuleipiä, mitkä eräs rouva on meille tehnyt omin pikkukätösin. И там сейчас есть угощение, чай, кофе, булочки и что-то приготовлено русское какие-то, не знаю что. Попробовать можно. Tutustutaan toisiimme Познакомимся друг с другом ja iloitaan siitä, että kuoleman valta on voitettu. и будем радоваться тому, что смерть побеждена. Me olemme voittajan puolella. Мы победители в Иисусе Христе. Hyvää pääsiäistä kaikille. Всем хорошей Пасхи. Kiitos.